Nerea kinya ithaa ria kwaraniria na ndeto iria ngwaria ni cia mathina ma ukui undumwe na uhoro wigie speed governors. Muthenya wa ira turari na muthuri goko studio ugwitwo Michael Kariuki wa kiama kia ene ngari cia matatu goko Gikuyu-ini uria araugire ni mekwenda macokerio bia ciao na thirikari irore andu aria marehire speed governors. Speed governor jaga kama gwa Kang'ethe ndangimenya ni iriku mathina ma ukui kama gwa Kang'ethe ndangimenya ni mariku tamaria turonia Nairobi muthenya wa ira utekumuteithiriria na SMS namba yakwa ni 22488 na itari na mundu taukeirwo ni biashara ino na mundu ukoretwo kuo na mundu uri na ugi na utaramu wa maundu maya nikio twethete muthuri ogwitwo Patrick Gakunga. Patrick Gakunga ni chairman wa Nelpama Real Estate na ni director wa Mvita Speed Governors. Ciuria cianyu na mawoni ni itokinyira goko studio kwetokira 22488. Bwana Gakunga geitheka na karibu sana. Kama Kang'ethe. Neguo. Ni undu ahi mundu takuwe na njira nguhi muno ri Gakunga no. Gakunga ni mwana wa National Biro wa Mwicegi na Magdalene wa Njiro wa Miro. Ni ndi mojoria Thika. Na tuge ta Kenya yothe tondu okorwo ni Nelpama Real Estate ni kaine all over the country. Neguo. Okorwo ni Mvita Speed Governors. Ikoragwo kuma Mombasa Kenya Kisumu. Na toguo wiki bwana Kamau Kang'ethe bado ndio mwaki ni chairman wa company ngita Franda Contractors. Basically tukorwo na company ithatu no ciothe cikoragwo ciana my chairmanship. Neguo. Thank you nigi akune hega wa kuria Thika inyu mutirakire na thina muthenya wa ira Nairobi no kurare na thina wa ukui na ndaigwa governor wa Nairobi Mike Sonko ne tekeria ngari cia matatu cigire Nairobi kiundu kiu urakionire atia bwana Kamau ona ni ndari victim muthenya wa ira ni urahutirio ni ndaimire kwa office kindu thaa ithatu cia rucini ni ndari na macemani turathi yakwa attend handu na athuri angi arata akwa aturuta wira hamwe nao na ndirakurire kindu thaa ithatu tigetie kuota niguo raumire Thika. Yes. Na ndirakinyaga Nairobi thaa 9:30. 6 hours. Yes. Tondu ndathiragira ira Eastern bypass ndanyita Mombasa road ri it was chaotic. Kurari kuru biu urathiaga ugakora kinya ngari cithirire maguta barabara-ini uguo ni tuge no njuge kuga Mike Sonko ni agikire wega ni kweheria bani yo horo wa transport iyo no nyende muno bwana Kang'ethe kuga ati ndeke mundu gwitwo Sonko acagurito ni muingi wa Kenya wa kundu gwitwo Nairobi ni wega akawaka in consultation na other leaders ni tu sector ya matatu ina association members chairmen neguo kwina andu a MOA ino matatu na association kwina matatu welfare association na kwina chairmen aria mena ngari iria makorwo magitongoria na ni wega maita maingi agakorwo akiwaka in consultation na andu acio neke tigo korwo one man show tondu acagurito ni muingi neguo na Nairobi ni nene tia mundu kiumbe yes ndangimihota ika ndangimihota no nginya nginyitanira na andu ari angi yes warora ri kiu ni kionia kimwe kionia kingi ni kiriku kia mathina ma turonie muthenya ira Nairobi tau ni njukagiria mundu gwitwo Mugathe Kibaki ngatho muno tondu no ndirikane hingo ria aingirire thini wa leadership ya bururi wa Kenya ambire guthondeka nyamu itagwo Eastern bypass agicoka magithondeka super highway ya Thika Nairobi iria ni congestion ya barabara iyo turacoka turoka Southern bypass iria ga connect kuma Mombasa Mombasa igathi kaimira haria Gitaru ni njira ya Naivasha igacoka ningi hene ngino ingi Mugathe Uhuru wa Kenyatta marageria guthondeka horo wayo iria imite JKIA igathi kinya Rironi iyo gukorwo igerete iguru muno makiria ni wega muno tukiambiria gwika maundu ukamba ku plan before taru ni njui iyo ya kuma kuria JKIA igikinya Rironi bururi ni wagira fiu bwana mundu to Kamau Kang'ethe why one oko ni ngari cinene marori ma kuria Mombasa gutihingo makaingira Nairobi okoro ni horo wa matatu gutihingo iga create traffic jams undu rongi naguo thini wa developed countries ni uko no horo wa miugithi no maita maingi miugithi no ringira iraku andu kuria ringi ni uko na thini wa standard uraigwa karaga bakara ona andu magakimaka tawira ndatukire surprised muno although so ngora kigeragia it was an acid test not to grill ogu arageria kana gona ndu cio ko no ko practical in a way higo ni higo ndare barabara-ini ndakora in fact kurari na undu wake hamuno tondu urona mutumia mukuru
arageria ku move gutembea akaremwo aracoka areka mistake nene muno ku make statement kuga ati andu meke exercise manogithie me au mutongoria witu gwitocungu ni arahitetie gutiri mutumia mukuru wa miaka 84 agika exercise no ukimuragire mundu gwitoka buga ngethe kwaje exercise ya kurathie maguru athie maguru na kundu kuraihu no na mundu ucio na miaka yake ni gite ati uguo ndira kuga atiriri ni wega muno before ona atongori tu make maundu o mothe ri ni tuwa closely na aria maratongoria aria turatongoria niguo yes thank you muno ni tuke uhoro wa speed governors speed governor ni ki mundu gwitoka ngethe kamuga ngethe uhoro wa speed governors wambitie hingo ya micuki na wambitie mwaka wa 2003 na gavana ya mbere itu negerete ku explain muno on the media gaiga yabitie kindu gitagwo British Standard na niyo gitagwo analog higo ndiari yani it was just a speed governor ndiari na kindu gitagwo recorder twacoka twoka mwaka wa 2013 wathondekwo governor itagwo digital speed governor under the Kenya Bureau of Standard itagwo KS 2295 1 and 2 for maximum load safety iyo nayo ekoragwo speed governor ya kurega speed na kurecord speed ya gari iyo no ni ndu andu gukorwo maite bangi no Kenyans ni very ignorant makenye gutamba muno na speed governors icio in a way ona watampa nayo ni kumenyekana tondu you SD ni kuga hena disconnection somewhere na nikio thirikari at the same time mundu gwito Kamuga Kangethe maratwiri ithu tuhana vendors we have to reapply ti ndo ate wakuga ati uhoro wa speed governor ti tondu ngirida irigo riru hwai iyo uririo muthi ni process it's a process maraiga no nginya to upgrade all vendors no you upgrade wa no nginya to upgrade speed governor na ciuke na standard iria gukora gituma violation ya speed directly within wa NTSA servers taberugamire hau bona gakuga iria ciagurirwo na iria ndegure Kariuki akinagana nicio itigoteo iria hoinge icio tu hendo cinge upgrade wo na cinge upgrade muno toka Kamuga Kangethe thengio muno uria gwathire ni atiriri twana ta speed governor and road safety association of Kenya ri ni twarikorire clinics free clinic na tugitangatha through our chairman etagwo David Kiarie na endo ari gitonga tukiuga atiriri andu othe okorwo ikirio governor kwa Muvita speed governors ri cokie governor cia kwa Muvita speed governor nigetha governor yo ri governor wekirirwo ri ikona warrant ya 1 year ona mundu itoka rikinyo ni marata wako ni oi governor hingo ciothe korwo na warrant ya 1 year within that duration ni yakwa juga kindu kimwe ya Muvita ndirakwe 1 year guhega miaka ino guhega miaka iri tondu 1 ni njui kiria ngoragwo ngikiria thiini wa ngari ni yaku na nikio ndiriga atiriri kindu kia mbere no nginya ukorwo na passion ya wira waku governor icio ngora tukani ciguteo citiguteo ugucokia governor yo kwa mundu rawikirire then ni undu wa iconic korwo imithete specifications cia thirikari ako upgrade speed governor iyo no aria matekirite speed governor iyo kono ndikiro kwa Muvita kana ndikiro ina the company aiko uka kwa direct tukarie nawe hana ta customer mweru no ni customer citu korwo ndina customer 5,000 kana 3,000 kana 8,000 ri all the masoka kwa Muvita ri tukeka upgrading tumekirire governor area thirikari gakorwo ikite atia ekiugerenda kwa upgrade atia au ne utaranya kwa nditiriri upgrading ya speed governor nitakuga governor ya thirikari marenda ri marenda governor igukoro igituma violation ya speed violation governor ya ditarere ri ni speed governor with a recorder na ni ndu wa wagani maita mengi ni dibire ma materefa dibire ma ene gari cia matatu muno makiria no jugete ri bana Kamuga Kangethe uhoro wa road safety ri it's a comprehensive exercise ya mundu wothe it's a responsibility ya mundu wothe todo iyo na tikidia ku debate uhoro wayo that's point 1 tukwa ku debate ndo wake todo turari uhoro wa turo ando itu no imagine tadu ria tumire ha guma hakinya guthie 4010 ndakorire ando 58 ando maruzire ciana ciao twana twari tunini tugituika ando afatathini wa bururi wa Kenya othe magikwa thini wa barabara no ju Kenyans turarora tukona tiriri turona mbeca iria turathi ku spend na speed governor no nginya meet standard ile yagirire through the Kenya Bureau of Standard CMT NTSA whereby gutire briefcase vendor thirikari eko accept makoro magikira speed governor niguo no koroko no nginya sorry no nginya korona standard garage na wonanie ni weno
icoke kuma hau wona ni standard garage yako wakorwo na standard garage utware gadget yaku wa Kenya Bureau of Standard kure uko na personnel very very strict iko na strict vetting ya speed governor nigetha nyamu yo twike ni ya comply na mawatho maria magirire na specifications ire tomaga uhoroko ire tomaga kwithini wa NTSA server igatuma kwi server citu cia office itu ithu tuna server already twina citu ni iko twaruta maira macio mothe igacuka igatuma kwi mwene ngari okorwo wina Android phone igatuma yajikana yakinya violation ya speed handu hore borithi mathia kuthira speed guns ni maundu maria mangi ukaje kuga ni wonerwo uria ba ukumenya we mwenyewe haya good Nel Palmer kuria kungi gwikagwo atia mabũrũri maria mangi horo wegi speed governor thengio muno kuruta Nigeria ri ni maragire gukobia standard ya Kenya na ni mageretie gukobia standard ya Kenya but I can assure you bwana Kamau Gakang'ethe ati standard ya Kenya it is the best. The Kenyan standard is the best. Rwanda ni marageria gukobia standard ya Kenya. Ethiopia ni megukobia standard ya Kenya. Uganda ni megukobia standard ya Kenya. Ugu ni takuga atiriri ndingikobia we icon weka maundu maria moru. Mabũrũri ma mothe maratukobia tondu wa riri ni twikite maundu maria magirire thiini wa bũrũri na ni turageria ku reduce death rates na njuga atiriri mundu gutoka mugaka jambe joke za kidogo. Matatu cicio cirakorwo na problem. Matatu cici na thina ucio munene tondu andu ingi ni makomprite 80% of matatu people ni makomprite thina wiha muno makiria ni kurarikana trainings training ya kuga atiriri traffic trainings okorwo ni mundu wa boda akora kimenya traffic rules kuringana traffic acts okorwo ni mundu ta pedestrian akamenya ha ni ho hetagwo tene toiga zebra crossing ha ni ho hetagwo na yugete ati ya pedestrian crossing ha ni ho jairo ko gikira jairo ko gikira atia okorwo ni sign ire ni wona kamundu ga tune ni wona rangi kamundu ka green ukamenya gwika atia ukamenya kuthira matha macio mothe yes tumenya sign icio ni kuga atia speed governor ici Nel Palmer cithondekagirwo guku kana no kureho ire hago kumanja tariu no tuge atiriri bwana Kamau Gakang'ethe thina wa jeda cia mundu mwathie Uhuru wa Kenyatta ri ithu already tumejaribu sana one ithu tuhana tamu vita speed governors ri we are local manufacturers niguo tuko tu local manufacturers tono turenda kunyita anake aitu the young men nigetha anake ucio gutwikaga ringi na ringi ni matangi ringi mandu maragia ruthio mruru rwitu sometimes mututhia ringi gwatwika tuko twihotete gikuyu gitu no at the same time ri no gwe tukoragwo twina andu angi maturorete makiria haria tukubirira oguo ri ni twete taru muvita speed governors ri twete andu amithemba kuma Western kuma Nyanza kuma Mombasa ikabaine oguo ri nitakuga atiriri turakirite mawira kuri anake oguo muracithondekera kundu guku ici tindo cia kugira China twina kila kitu twina macini cia guthondeka speed governor oneno jero ino kuna twikane tuku upgrade already ithu ni tu compliant kiria tutigetie gwika no guthi ku apply twike application tado aria agi ni tore thiaga examination room uthi wike kigerio dai tukatana hana tamu vita speed governors ri hewa another life span ya 1 year because my permit ya Kenya Bureau of Standard ikoro yake ya mwaka umwe riu Kariuki na timu yake ri ni mathitete na marauga ni menderio speed governors fake hindi yo enge na ni mandikite marwa ni hari tari na muhaha na marenda macokerio bia ciao na maikirirwo speed governor iria njega fake ici ciumire ku ciokire atia nyamu fake I think ore kwa na atiriri tukoro te makambuni maingi thini wa Kenya mari mekagira speed governors makambuni macio makoma magethetwo ni thirikari ya Uhuru wa Kenyatta Kenya Bureau of Standard na NTSA na CMT kuria we wekirwo governor yo koroti njega ri governor yo kona warranty ya mwaka mugima kotagicokia kwi mwene ucio wa guikirie governor yo oi umwire kindu nyamu no governor no wanjikirire ri ti njega kuma hau ri ether solution angikorwo he mundu wekirwo governor ya Mvita kuja kwa ofisi yetu sio kesho leo uge governor twagwikire ni fake and I'm telling you today gwitu office aige governor ndagwikire ni fake ndiraruta wira we are going to be charged for that tonde njui kiria turagira ni kiria turaikukirira gari yaku niki na kiria ingiria ri nikio ingira mundu uri ogia korwa kiria niguo thengio muno tariu he mundu roria atiriri ngoria giki nigetha tuhumuke bwana Gakunga niki gitumaga o hindi ciothe twagia mundu mweru thiini wa ministry ya transport no ginya kurirwo uhoro wa speed governors injeru uhoro wa speed governors ndwagirwo korwo uri undu wa urathie na mbere hindi ciothe no kuragwo njeru hindi ra kwagia mundu mweru kuria gwa transport niki nikio kega muno mundu gitoka Kamau Gakang'ethe nyambe njokie kiuria na njira huthu muno nyambe njuke atiriri ni wa mbere mundu gito CS Matiang'i he is doing a commendable job for Kenyans niki ndio mundu gito CS Matiang'i Naivasha we mwenyewe a full CS akithie kurora gari kana ni compliant
wakeri ona macaria tuge mwena ucio ni arageria gutindika na njira imwe ni kuga atiriri ti gucenjia taru governor the digital speed governors ri si approvetwo mwaka wa 2012 mwaka wa 2013 ugo cina miaka igana 5 miaka 5 ri no wari hingo yo kuo wari ni mundu gito CS Kamau ugo ni tuge atiriri ni tutige kuhura oteti ni uhoro wa road safety tondu uhoro wa road safety ri ni andu itu marakua barabara ni mwana witu urathi mwana waku no athie ona one maundu ma muthemba ta ucio ngari ni ciuragiria andu muno ungiririkana taru wegi twaicaga ngari cietagwo Nyeri Matu-ini hingo ya micuki before ciari 544 cietagwo Nyeri Matu-ini bwana Kamau wakagethwo waicaga ngari iyo uthie gukinya haria hetagwo Ndarugu haitu utanakinya Thika ugakorwo we mwenyewe ona tita gukua ni uthirire tondu ni makire kinya ona ni urari gukuria urathi ngari yo thia atari kumbukira buka brother ugu nitakuga atiriri ni tutige kuhura politics ni kuri politics na ni kuri horo wa Kenyans na horo wao besides that niambe juga atiriri wira wa mundu gwitwo muthigari kana mundu gwitwo docket ya mundu gwitwo Matiang'i ni ku protect the life na property ya Kenyan citizens ugu mundu gwitwo Matiang'i ti gugitikira cira gugitikira agithi kuigira thini ya sector ya matatu no tutige siasa haya brother Karo wa insurance kuma Thika ni akugeithia na njira ngeithiria gakunga Onel Pama na njui ucio ni muthuri no reuga niguo gukoragwo acha ndigucia ni brother ya Mheshimiwa Moses Kuria kana ni brother yaku mudogo ni muhanana muno ni maiga njira iyo ndu rake no brata ninge muri andu akiambu turega tundu ithui Lucy kuma Thika aranjira ngugeithie muno Wanjiru uria wari wa tin wa tata wao hele ugeithiria muthuri ucio etegitio muno gwitoga kunga mwire ni Wanjiru na akinyire oro hau akinyire tutana humuka ri ndiregure no ni biashara nene muno ya 12 billion shillings billion ikumi na igire kure gwikate gwikira ngari speed governors mutigo githianira kuu bwana Kamau wakangethe market ni open no is an open market na open market ni kuga atiriri we kuringana na uria ugutiriti customer ciaku ri ni andu you know thina witu na Kenyans ri tuonaga mbeca mbere mutiraba kuona concept ri thirikari irarehe nigetha andu mateithike na aria mategu qualify gukorwo magithie gwikira speed governors ri megukorwo meja wa comply ri it's an open market niguo any person no kene apply provided ni kumiti standard ire yagirire ni ria ikiritwo haya riu ri njuriria gakunga atiriri ungimenya ati ya fake speed governor it maundu ma technology how sure are they that the new speed governors will not be tampered with and why don't they give a longer warranty ya makiria ma miaka iri ni ya kwariga tiri bwana apart from the human error ri possibly tondu andu ngina andu makire ngina ni kwenda with code nyingi ri na njuge nyambe ndimawani ke my brother speed governor area expand out irathi gutuika upgraded and I'm telling you today ni kuha andu tondu watampana yo immediately ni report itago real time reporting device real time ni kuga atia dakika iyo okone tadi muteno igutubira message ni reflect ndatu maka message watigano wa deliver message iyo ni kwandika deliver message delivered ugutiri gogikinya handu ugene wa katia ndonora message iyo besides that nigetha kumenya horo the fixed speed governor ucio ni thina turari naguo munene muno mundu gwitoka mwakangethe na njira imwe kurari na turia nime andu marathi ya magathondeka certificates cia speed governor magathi magaciendia makanderia andu matoyi uhoro wa speed governor okoro ni governor cia muvita speed governors ni tutorekete kindu gitagwo database na tutorekete database to ithu twenyika twara tandu association road safety and speed governors association of Kenya nyamu yo igacokeka rinkwo na portal ya NTSA ogwe ikoro ni KBQ ri 472X ri ni ramenyekana kinya NTSA ikiritwo governor ni kindu gitagwo ni company to muvita ikiritwo ni company to Darcom Kenya kana ina company ogwe nitakuga atiriri uhoro wa fake speed governor na fake certificates ri it is no longer there no heaga company cimarwa magwekira speed governors kana kwedia speed governors governor ni process ora dakwira one no kinyagia wabe wa approve garage na kyo daba kuira gutiri gitagwo briefcase vendors wayo marwa macio wayo governor tikiru yakora na kabagi na reke gwire kindu kimwe ni gukiria very well do gutire mundu urithia akagura governor na kabagi ugatwara ati wathie ta mugate guti ni ku install ngari-ini no kahe mundu ucio guarantee
no wa install ugacoka kamirink na NTSA portal niki tondu undu ucio ri let me say ni passion yakwa, it's my passion gukorwo ngiruta wira wa road safety. Undu ucio ukorwo thiini wa blood veins yakwa thiini witha kama-ini yakwa thiini ni tani na ngogoyo nigetha tu save andu itu matike gwika atia ngenda kuga atiriri uhoro wa fake ri andu matigotire makimakio ni fake speed governor gutire kindu ta kiu gikorwo kiriho, it is no longer tondu thirikari ni yukite na specifications na beside that nigetha mundu at qualify gukorwo agikira speed governor ndega kindu kia mbere no nginya ngara jutike abevetu oyo marwo uthie Kenya Bureau of Standard ume Kenya Bureau of Standard uthie CMTE ume CMTE ucoke uthie ningi NTSA nigetha uheo permit ira tuheagwo thiini wa Kenya Bureau of Standard itagwo KS 2295 iyo niyo permit itu 1 and 2 for maximum road safety iyo niyo permit iria Kenya Bureau of Standard na kwa also very strict orore andu meciria ati ni guthi na bruko ya mbeca unengerane gutikoroga undu tocio to ni kindu practical ni kindu rathie ukonania demo no ngionania kindu demo ukerwo ino wa yero no ya haha ni kuri athi ni kuri life ino kuri neutral no nyagie wona nine rute wira practically na mone o yenyewe na beside that ni marithia makeyohera o gadget iyo magathi road test yathi yakiria ukerwo mundu witu hindu na hutuka thio cokere mutihani ringi nogu ni ndera gucokeria thirikari ngatho muno ni marumie mburuti ciao na wandu wa matatu kana thini wa transport sector ni matige kuona road safety tari speed governor rora ngari yo yaku kana ni thirite kuguru rora mucibi ucio wikirite kana withini o standard rora ngari yo reha na mechanical wise rora kana driver waku ni a compliant na maundu maria magirire ni tutige ndege ukorwo ni driver to most of the accidents especially for long easy gari cia transport isia kuraihu maita maingi ni fatigue tumaga andu acio makorwo makinoga makikosa accident ona matatu ni guthie school makiria school taru gwitu kumathika uthii Nairobi ugo school ni kirathi school ithano ithatu I don't know school magiria tondu ndire thini wa department yo but the fact remains fatigue ni ratuma maita maingi accidents iko sikihapa lego haya kuda tumae tugicokereria ni ngoro aciuria undu mwe na mawoni ira muradumira goko studio kuhitukira 22488 tuna mundu gwitwo Patrick Gakuga chairman wa Nel Palmer Real Estate na director wa Mvita Speed Governors turaririria uhoro wa mathina ma ukui.